Salibonani badala. Njani mfowethu? Ye wapho njani yaphila? No right mfowethu. The right photo one. 41 grand. Ye thina singamafodwane sithi sicebise la mfowethu. Kulabo Julia la ababalekileyo. Ngezinye indlela uthola ukuthi engasakukhulumisi ma usithi hi. Sizilanda isikhazi ukuthi December time esekhumbula phela ngale. Siya ekhaya khona ngomgudoni. Amafidlongo esifuna ukuhambisa amafidlongo kubazali ngale ekhaya. Uthini mfowethu ngakho? Hayi mina ngiyabona njengamanje ngoJanuary singathi manje silanda uJanuary. Ungabona iWhatsApp yakhe nje ingene inamba yakhe kuWhatsApp and into kumele uyenze ungarespondi mfowethu. Siyacela abantu bakithi umuntu lo ungabona sesithi hayi kumbe lo wakwalayo uthola ukuthi wakudampa wakuchiya lehlukana. Ungabona inamba yakhe vele isisikuthi hayi eqinisweni ungamrespondi umblock same time. Thola usebhoda sokurong. Ebhoda sekurong endleleni sokuchisa. Sefuna imali kwaphana block them. Ungakhulumi lutho. Bonke abakubhayizisana noma wopha umnyaka. Ungabona hayi blocker udelete kumbe ucima ifoni. Sokulama problems. Cima ifoni same time. Ungadlali cima ifoni. Babalekile sebetholela abalama bonus basishiya la emakhaya basishiya la esikhiweni esilungwini. So manje sekuyisikhathi ukuthi becabange nzima. Ungabona nje usukhamba ezinye inamba kana uzitholi kahle. Block. Block.